biragoye mu by'ukuri twabona uko dushima tweruka guhagarara no gushima Imana hashize imyaka 6 urumva urugendo rw'imyaka 6 ni rurerure cyane twaboneyeho byinshi ariko Imana yagiye idufasha kuri uyu munsi ndashima Imana ko yaturemeye ishimwe ku itariki 16 z'ukwa 10 uyu mwaka Imana yaturemeye ishimwe umwana w'umuhungu turayishima cyane kandi na madamu agiye avuga atanguka gatoya cyane urugendo rwa Hallelujah.